Nigi-nigi topak biasa alena deceng le sumatori alena. Tapi nigi-nigi topak biasa itu anu na alena anu masalah le sumatori alena. Papakum itu. Jadi sitongan na yetu kototuo ajak na atu ngetak bawang fikiriki. Apa terus terang mega tau maku kwewe macam manyawa dini setu. Ada yang semacam manyawa dini setu. Sininna tau tuoi macam mana manyawa. Tapi dena yang mana na tau manyawa macam tu. Ada yang sang. Nareko angka tau makalasi. Angka tau dini sahargai tau we. Angka tau dini sepakalabi tau we. Angka tau na fuji malagagana tau we. Angka tau na fuji curi tajai tau we. Berarti itu tau we manyawa mi dini setu. Tapi asalang angka tau tuli na sapara lala tedeceng. Na sapara lala tau we na makasi. Berarti itu tau we macam manyawa macam tutu. Makanya idi engkai hadir kwewe. Iro jolo tanawanawai ya. Dek to na mega. Aga para lui nawanawai. Siaga neji etta tak monro ko kampot ta ang kamoga tau madecek gara-gara ini. Yena jolo tanawanawai aja ne jolo tuli nawanawai yero sikoni galukku he. Sikoni fangempakku he mapake lopo na bolaku. Yero jolo tanawanawai ang kamoga tau madecek gara-gara ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Wa huwal azizul ghafur. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Sininna tamoto malabiku sila suram malabiku jamaah taksiyah yang kay hadere teristimewa lori ale malabi na yamanang sininna Fadi Mondrina almarhumah, keluarga besar almarhumah, tanafodo ang kamuki ritu sabara muloy wifacoba na fung ala ta'ala nasaba amatingangi ikutan di fasalay, idi isalay. Kita doakan mudah-mudahan almarhumah husnul khotimah, iterima idecenna, ifalicu-licu malakna, ya dan pengiwisidinna atas salana. Amin. Ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah wa syukurillah. Dilalan na yawatu mak barakai. Lauman ini may naifat biasa ali tak puade alhamdulillah. Itu kutubu nga pasading aja natapa jama-jama jolo inawanaway. Yoro kutubu nga pasading yoro jolo ipo makad alhamdulillah. Naladece na foto mo fa fungalata. Pangkatotutaw yun nga pasading tapa ga jama-jama mi nafikiriki. Loki magari jama-jamata yeko din aleki pengalatala kemudahan adisi-disingang dan seterusnya. Biasakan nyaleta puade alhamdulillah nasaba yero alhamdulillah bicara na tulis surga asalang angka tau makat dolila na puade alhamdulillah saman na hanakat doyale na mancajilis surga. Jadi apapun yang terjadi, alhamdulillahi ala kulli hal. Magi-magi keadaannya, magi-magi kondisinya kehidupan ta, sesegera mungkin kita kembalikan kepada Allah. Termasuk pada pagi hari ini, kita berkumpul di tempat ini, tentu Allah Ta'ala mudahkan semuanya. Mudah-mudahan aga yang kayam minasai rilalana ya aswewe,
insyaallah hajat anrangi minasata tanafodo na mudahkan ifung Allah Ta'ala. Salawat anrangi mapasalama kiringi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yede inang kanafaja si matajaloka kilala madeci lalang asalamaka. Rijapui ifafahani ale makada iromet bu Nabi tak malakbi nasabak sifat nama kanja. Sifat nama kasing. Tegi-tegi ki monro fakanja kilalo sifata. Fakanja ki ampeta. Insyaallah tarumpo ki lino labir akhirat. Hadirin sini na tumotok ku yamanang terkhusus kepada keluarga besar almarhumah pribadi kanda saya, kanda Irwansyah dengan keluarga besarnya. Situnganna ikutomelo mak bicara persoalan amatingang. Apalagi iko maka dia tahu bagian Beru, Langa dan semuanya. Rata-rata kong katau mati itu diadakan acara taksir. Majami lo na ufodaki yero maring kelinge makukwewe sarjana namana na fadawai. Ya, orang hebat semua yang ada di sini. Cuma agami fasa bareng dena faja si mata yap patikekeng yap paringarangang ritujuna ya sange nasihat. Apa itu ya sange rufa tahu onrone atas salahnya. Onron na takalufangi. Maka sitina aja ituli ifaringarangi. Narekomelo kata naiki. Ibu, o ibu. Yekku icurite jan atau we makasing atau majan. Magi palit na mega jamay. Kira-kira bapak, oba, koyale gagana atau we makasing atau majan. Tapi magi na mega mo fotok pigaw. Iya naro pentingnya ya sangi si faringarangi. Iya naro pentingnya sa saling manasehati. Biasa tong kataw kong kailalan na masigi ikado-kado. Pesisan na nasalay masigi itanya sandala na tileso. Maka manusia begitu. Iya na to ya sangi tapa masuk mutama. Iya na to ya sangi tapa masuk utama. Makanya kong kafacarama biasa tumaka dito ay madodo yano. Magi memang ni masuk telinga kanan keluar telinga kiri. Kata tu biasa je rom pakaro. Yano nasang icaramay masuk telinga kanan keluar telinga kiri. Nalo mutu DC ngapa sampak milalo. Jadi kau maka dito masuk telinga kanan keluar telinga kiri ang kamu tu matu lepa cede. Ia mina bahaya kau masuk telinga kanan keluar juga telinga kanan. Lantai fema mesu. Iya na mega makukwewe. Macam curita, macam bicara persoalan begini, persoalan begitu, tapi terkadang kurangi pengamalannya. Makanya tosi faringarangi, tosi pakai ngeki, nasabak rufatawe onronai atak kadufangannya. Salah satunya kafa bil mauti wa sange nabita. Segai egana fangaja, segai egana naseha, de nagagacok tandre amating. Yekko bicara siruntuk bicara yamo mega. Laingin ako timuna leto atina. Yamo mega. Laingin ako leto na figaw. Niyeka na rin ko persoalang amatingang mapakumana kiromatu. De gagataw dinoloy. Jadi persoalang amatingang ngi yolamanang. Cuma yang menjadi persoalan maga mana muata sedima tu keadaan tak komate ki apa ini tu nonrui. Aga batuan na bicara. In ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Nigi topak biasa alena deceng li sumator alena. Tapi nigi topak biasa tu anu na alena anu masalah. Le sumatutur alena. Papa kum itu. Jadi sitongan na yetu kototuo. Ajak na atu ngetak bawang ifikiriki. Apa terus terang. Mega tau maku kwewe. Macam imanyawa. Dini sepuh.
Ada yang semacam manyawa dini setu. Sininna tau tuoi, macam mana manyawa. Tapi dena yang mana na to manyawa, macam tu. Ada yang sang. Nareko angka tau makalasi. Angka tau dini sahargai tau. Angka tau dini sepakalabi tau. Angka tau na fuji malagagana tau. Angka tau na fuji curi tajai tau. Berarti itu tau manyawa mi dini setu. Tapi asalang angka tau tuli na sapara lalat tay deceng. Na sapara lalat tau na makasi. Berarti itu tau macam manyawa macam tutu. Makanya idi engkai hadir kwewe. Iro jolo tanawanaway ya. Dito na mega. Aga paralu nawanaway. Siaga neji etata monro ko kampot ta ang kamoga tau madece gara-gara ini. Yana jolo tanawanaway aja ne jolo tuli nawanaway ro sikoni galukku he. Sikoni fangempakku he mapakelo po na bolaku. Iro jolo tanawanaway ang kamoga tau madece gara-gara ini. Jadi ya sange kehidupan seperti itu. Ya sange taulino makoro. Maka aga paralu nawanaway. Salamat tuki ang kamoga tau madece gara-gara ini. Apa upah lampuran ni? Asalang angka tau tuoy lagi na dega sengay labi-labi kumate. Asalang angka tau tuoy lagi na dega rampay labi-labi kumate. Tapi asalang angka tau dena faja tuli isapa, dena faja tuli yodani, yena tuyasang mati watakalena tak buru rampe-rampe. Makanya idi mana kay hadere kwewe. Koleso ki matu ko bolata yero tanawanaway. Di toga wanca jiracu misalama ini ko kampuku. Masa sasasa tawe gara-gara iya. Pangka tau tilele ba mapasilat-tulat tu ada. Di toga gagak kwe. Dewa tappa ko di gaga. Dewa tappa. Tantang ka kwe. Kira jolo tak pikirkan. Deto gana sasasata tay gara-gara ini. Deto gana pengewa-ngewa tay gara-gara ini. Coba nih. Sehingga Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, yeko iya naro yala patokang ria tutungeta, yakin dan percaya bahagia kehidupan kita. Makanya pada melo kami taki wat dingam mani maca kitu insyaallah maca toni tu manyawa sare kwamengi ifenat lingi irasakan hakikin na kebahagiaan di dunia. Tabe tadampak kak bu na ilo dampak kak. Ye sabaranya lino ye komelo itiwi madece na fudece ki. Jadi de tu nawat di maka da tahu usat salada lino de tu nawat di. Apa ko to melo dua de celino jolo ilau to. Ada je ko to melo doang, aga jolo ipo. Rabbana atina fid dunya. Puang alenga de celino. Alenga kebahagiaan lino. Jadi sebenarnya ye de to nawat di ngecacala da lino. Cuma mega mi total lebela mi talewa-lewa na sabana sangadena lo to teru ko lino. Ayena jadi persoalan. Sehingga acecengeng, angwangeng, abang kakeng tulima di bola magi apa ya sengalilo tu teru ya sengalilo masagena teru ya sengalilo hebat teru ya sengalilo jago teru sehingga tidak ada nasihat bahwa kita akan meninggalkan dunia. Coba gere ikomelo inawanawe ye ifikiriki kehidupan takulino ye ko makasimi sampajange anu makanja mu ijama de togaga to isolanya tina na bahajala de kijitu kuli. Yemitu na wadim, yemitu na madari ki malasa to kolino na sabatan lumi, nomoro sili dandam ki ko tahu Betul? Tegere nyaman na kumega sahaba Aja tafuji mataro-taro Pangkato tutaw na samuano ka Yesus ang hadi piu balas sih. Oh ndak boleh. Enaknya kalau banyak sahabat, enaknya kalau banyak teman, itu yang membahagiakan kita hidup di dunia. Tapi kau mega dendam, mega tahu ya wasi salah, sempilada tulino tasading. Ay lokajo kaberu, ay hajon jo kaberu, majang ka bombeku kaberu. Ay lokajo ka pinrakota, ay lebih-lebih ko pinrakota, mega to banciko. Loka pale jo kalanga, ay langa makuto. Lokajo ka tosulo makuto. Loka lo amani makuto. Ke gano pale lolo. Nah, jadi duniamu sempit.
supaya makasingi akalin watta kolino, bagaimana caranya? Nomor 2, apa itu? Jangan suka bandingkan diri kita dengan orang lain. Magatan na manyamang iko'y sukuro kito ni agang keryaleta. Magatan na bahagia ki, narikotan na dali na tawi saray. Kami gamakukewe, tawe malita na alin na tama yawan na tanay. Kato, tawe mangoto baro alin na mangoto ambulans. Kenapa? Karena suka bandingkan dirimu dengan orang. Makanya biasa sampai katu mudah-mudahan tafahawasannya itu ko nakalalino kita we. Aku raga kikala ya herana. Ya toh? Ada ko tak bulu dari turun menurun metonya lina mega gagana to melo fade demene dulu. Dari dulu memang dia dikenal kaya, konglomerat, banyak hartanya. Melo ko fadero, mulai. Tapi aga pale fangajana, mukale linoku, akhiraku to na ya watuagi. Mukala ka pale oto, ukala berejama ki. Ya to? Mukala ka sibola ka, tapi alhamdulillah di matahaju kaya ko bola aku. Wadi jaji maka sibolata ini tapi dia nak kata sampaja tahaju ko bolata. Aja na tulia la patokannya romakai. Jangan suka bandingkan diri kita dengan orang lain. Tidak bisa kita bahagia. Mau wirin lagi, mau nerima palo di tonong kamu genda. Dan yang ketiga, takdir yang Allah berikan kepada kita, jangan pernah kita sebagai manusia melawan takdir ketentuan Allah. Aja. Makanya engkau ya setoto sapa saba. Aga ya setoto sapa saba. Namo malasa temita, kode panarap itu tuna sehat tu memang. Tapi mau dia malasa tahu konarap itu tuna labat tu. Kan biasa terjadi. Malasa 5 tahun yole fatungkana mati atau malasa. Biasa terjadi. Mak datutong umuru dalena, apona napi teka mati. Jadi toto sapa saba. Sehingga ketika kita hadir di dunia, engkau mungkin bersahabat, berteman dengan takdir, maka hidupmu bahagia. Biasa wali tahu bahasa maka deh, kotomelo malam mak madecing, idi yatoro aja idi mangatoro. Idi yatoro aja idi mangatoro. Apa mawata ji tolinoy. Yalengi bosi loy tika. Yalengi tika loy bosi. Macomo iloy madoko. Madoko iloy macomo. Mak gariting iluwa na lupa lampuy. Malampuy lupa gariting. Jadi kapan takdir itu tidak kau serahkan sama Allah, maka hidupmu tidak akan bahagia. Biasa kita renungkan ye. Magi nang kairo fakita na tolino dia na pada manang komite tahu. Coba nih gare, tahu riolo gare. Ye ko tahu riolo itanay kong kamakunre maka sinaita aga nasa toriolo. Maka de toriole kong kamakunre makasikasin na ita naiya makunre kanja mak bomba talu gamba na mabolot cending olina toriolo bahasa toriolo tiro na panca jelo mak bomba talu gamba na mabolot cending olina tanay ini negara anak mundri tanah maka de anak mundri ya sange makunre cantik mak bonding iluat na mafute olina tak balik itu jadi itu ya senge fisik orang beda-beda penglihatannya. Beda-beda. Angka makan cantik kau penyai. Angka to makan cantik kau mak bulu-bulu ingat nah. Angka makan cantik kau mak tandri. Angka to makan cantik kau mak panci. Angka makan cantik kau mak como. Angka to makan cantik kau mak dokoy. Bicenek mak bulu-bulu ban ingat na laku. Man rasa mana ni di penyai? Masih sama ni. Seandainya to como ilaku man rasa ni di madokoy. Seandainya matandre mirakulo ni madi di mapance, tapi di situ Allah Maha Adil. Angka makada makasih ko panyai, angka to makada ko mabulu-bulu ade, angka to macomo, angka to madoko. Disitulah adilnya Allah. Maka kau jangan salahi takdir karena matanya orang beda-beda. Kamu pasti begitu karena kau belum bertemu dengan yang pas untukmu. Coba nih gini. Makanya ibu bapak, persoalan lino ibicara amaki ko ya ialah ketentuan. Nomor sidi, jangan ada dendam.
Nomor 2, jangan bandingkan diri dengan orang lain. Nomor 3, terima ketentuan Allah dengan ikhlas, maka engkau akan bahagia di dunia. Makanya bapak-bapak, ibu-ibu, angka tu bicarana to pandri tarioloy berkaitan dengan ini. Itu bisa menghubungkan dunia kita plus akhirat kita. Sebelum saya masuk di situ, elok aja lo podaki mapakwe. Yaitu sitongan na kehidupan kolino onrong akaresong. Onrong akaresong. Duan rupa ya akaresoy kolino makukwe. Nomor sidi akaresoy linota nasaba lino tonroy. Nomor 2, akaresoy aherata nasaba ahera yang ujui. Itu ya akaresoy makukewe. Nomor sidi akaresoy linota nasaba lino yonroy. Nomor 2, akaresoy aherata nasaba ahera yang ujui. Contoh, ajak lalo ta coba-coba jok kajuk pandang yet kode ga duit tonro. Latuki masesa. Asalang angka tau jok kajuk pandang na dega duina masesa letu. Aga betuan na ajak mu coba-coba tama kuburu eko dega modal kuburu mu TV. Apalagi akhirat aja mu coba-coba mengujuk ku akhirat ko dega modal mu TV. Makanya maku kwewe to makareso nigi makanja reso na tu kolino bahagia tu. Tapi nigi makanja kareso akhirana bahagia tu matu. Bahagia tu matu. Makanya saya ambil sebagai jembatan menuju ini. Aga farallu ifakanjaki kolo imakasi karesota yewe apa. Nomoro siddi aja nasalaiki tonangam malasi. Ayah satu nangam malasi paringerang. Biasa mana moga joro maringeraki. Biasa mana moro to maringera maka deni geje ya Hah? Alhamdulillah. Makanya itu tamatuata, mohon maaf ibu bapak. Itu tamatorioloy, dia nama tandre sekolahna bahkan alena sendiri pawi ustaz buta urufu gitu kasih. Tapi dia na buta hati. Buta urufuna, tapi dia na buta hatina. Aga pasabaran na tamatorioloy na pakor. Ikoman nasehari anakna, dua kata ini tidak pernah terpisah. Nomor siddi pakanjaki paringaramuna, nomor 2 maingat ko. Ini tuh duan rupa ya aga-aga. Makura hat desa nafala. Dia nasiaga dalele nisan tapi ina pangaja ye ba duan rupa na podanya na. Na maingat ko nomor 2 pakanjaki paringaramuna. Aganya sa maingat ko yenang kamu jamana itu mu patok-patokan nyalemu, itu mu podan nyalemu makada. Yemi to dan kangka na tawe kong kamo firo ko inga imasumutama. Desa tu nakada mado cili, de nakada matimu. Dia nak kada malima, dia tu nak kada maaji, tapi aga pale mainga, aga ro mainga. Oh, angka karo inga masuk mutama ya sengin apa sa? Yemi tu nang kangka na tawin aku tu kung kopi ro gagay. Betuan na mainga ko na, aja na silalona ba mu fikiriki, aja na anu cinampa bawa munawanaway. Betuan na fungala taala mapasilener tu, denang kana pasilaingang. Nigi marapi ko puang insyaallah dene yelora mafat dia itu tahu itu. Nigi marapi oko puang dene yelora maresa itu. Maka dia bicara tasawufuna tidak mungkin kasiasi kak ko marapi kak niga mapasogi, tidak mungkin malasa kak nare ko marapi kak niga mapadising. Itulah ketentuannya. Nomor 2 angka yasang perkanjaki paringaramu na. Aya sa pakanjaki paringaramu. Tuda ni madeci ngegere tafaratika nyaleta maka de siage gana nyaman na puang na langa. Siaga nikmat na langa puang. Salamat tuki aga mega dareke atau pak doang. Mutane ki jolo salamat tuki agata mega pak doang atau dari kita. Wah pak doang gere. Pak doang di alhamdulillah oh dia to paling nagare. Paduangan atau dereke, ayo loh.
Atau ang kato dari kento pak doang kan? Aman ni kumakoi jawabannya. Salamat tuki agay mega. Aja naje na to bicara salamat tuki. Mapamula ele latu tete 10 makukoy agay mega. Ang katoto to yun buka fasading ay ba't dinalak ako. Ay falla na papinadiko. Ndak boleh begitu. Maka kesina ipakanjaki peringahange. Hai na, ita ya leta, napa je siap tahu tu sukses muna. Napa je siang pula tu sukses muna aringarang-ngaraki na puramoki tu malasa biasa dega masa kitu. Contoh ye. Ingaranya le muna puramotu biasa mopo ke rumah sakit dega masa kutu. Betuanna nasabah sehat ni iseng-iseng ya leta aja mu sombong. Aja muta lewat-lewat, aja muta lebih-lebih. Ngarang-ngarangin napa tu dua to sogi-sogi mu na, pura moto kutu melo mandre dega misa mandre riolo. Iro bahasa na ari ngerak kona, aja muta kalupa. Anu de tu gaga na umance jengka, ye to mega no engka na rumance je dega. Dega ga ye no riaso tuli pakanjaki paringarangin ni geje iya we, ni geje iya ni geje iya degagang ke kutu ko dewa sompa kupua ku apa yemiro at terima kasih ku kualena masa lo kina cau iti biasa kimita iti bo oi maju rampiro fa mega talo iti ko pindrang iro iti pale ko ifanre ko rawingi matalo ko baje itu ternyata ko tengah bani mak bicara iti lain iti komba tuh ko de tamatapa tatanay mui agi wala kang ibosta na pandre kyo narawing nasa talo ni patalo rin apale nasa komba matalo ni jadi sadangkang iti ifandre nawi matalo ko baji ucapan terima kasih na kupuan na ini asawan ni kinatulog puang aga terima kasih ta ko pungalatan mo mega alena lo matro puang bangi masige hanya ala salah matupi yolo sibuk ka alena tona di gocok tengah jok ka masigi alina to na famula lesu si sanna milo duangnya alina mana masangi fa dogang de kalau natawayike iku carana makanya ibu bapak ajak lalu nasalai kita na malasi aga yero paringarang aga yasa paringarang deje tunang kana mabela puangi ku idi mi dari mabela kualina nang kana mabela maka dia bicara tasawufuna yasa ipuangi tamu cengari mabele tamu gorai yawe tamu cukuki macawe tamu bici kamator ya leta jadi aja na tamabela sapa puang kamator ya leta aja tamabela aga butin ng kapuang kualeta contoh yale seru na tinapaliso sa coba-coba ni male tapi aja talatongan ni contoh mi yale seru na tinapaliso namone na gora fun na charay tanya seru mo yato pasti ang kapulilala tanya gagakui tanay afun na madari ang kay ragagay mate kuilalang anu sala itu mujama itu anu makalalay mujama itu ternyata itu adalah bisikan supaya kita kembali kepadanya nasaba na chauki nafasu ya sangalilu to teru gangkana na muiro deto na yang kalinga katoni bene tuli bici makalalay katoni lakay tuli masuro makalalay kay terkadang begitu makanya aja nasalaiki tuli pakanjaki peringarang. Nomor 2 ajak nasalaiki bujut tamati agar bujut tamati fa disengeng ajak lalu takada matowana aga je lo guru komode na cucuk termasuk maku ke jamaah haji atuntu pak disengeki aja na watakal itu nggak bawa tatiwi hak guru-guru ki aga na kejadian namu tayamu ditunilisang isur mat talbiyah sekada cocok moga je talbiyana labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la syarika lak sisanna leni isur na labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda malakul maut ala ni Fatimah kalinga bide nang kamu baca ide nang kamu guru mana kamalakul maut aga nalaka wal mulk jadi anu kifat disengeng termasuk ini penting nala de cewi ngerang ang kagaro keluarga tamen remak haji ye
Aga tafasar ya lena. Suruh melo doanga kita. Suruh melo doanga kita. Sekarang. Ye konelo doangan ni tahu karo. Fakasingin nyampe tay mondri. Angka ni tahu ko Arafah. Woko fo puang kakasih si kampuku Ye lo doangan ni karo angka tofi alena mak gosip ko mondri. Iko carana lo makanja fa dongan ni. Angka ni tahu melo doangan ko raoba. Yang kato si alena kadang ifo na tahu Jadi itu ko masuro ki farelo doang. Aja na ale na ba melo doang. Tapi aja puya le ta imundi pakanja ki sipai. Magani ko makita ka de malaikai ka dewi. Ye lo doang maka singa tutungan na ka de magosip ngiro. Itu je carana. Pak disengengi. Jadi kojok kai jamaah keluarga ta ditanda mafacingin melo doang ki koro baiknya kita di belakang pakasing akhlak. Supaya doa itu mudah terkonek. Jadi aja na salaiki ya sange bujut tamat tifat di sana. Termasuk nigi macam mate becu ya motom itu macam mate lopo. Fadi sana ya ro. Aga sama mate lopo. Aga to ya sama mate becu. Ko makade mate lopo ko masarane nyawa si batu boy mate lopo na sana. Tapi ko makade mate becu ya tu ko tolo matindro. Maga bateta mulai tindro. Ya kolan subami ya piangale macurita salah napa matindro. Mohon maaf, ifak biasa le mapakor berarti ifak biasa le lo mati masalah itu. Ita gare egana tantangan ko tolo matindro. Coba gare. Dejin dulu pusari mak jinni. Itu ko tolo apa cakarudun itu. Tapi narik ko ifak biasa betul le mo maga cakarudu de ko biasanya matindro ko dewa jinni. Do ko biasanya le ko matindro ko dewa sikiri. Do ko biasanya le ko matindro ko dewa baca la ilaha illallah. Ini mulai dari situ. Nigi macam mate becu. Ya tomi tu matu macam moloi mate lopuna. Mulai dari situ. Tomelo matinro fakasi fanguju-fangujuta. Engka tu makasing amalan. Bacangi bismillah ya kanuku limata napa matinro. Itu biasakan itu. Kamana engka tolo jari ki. Keadaannya makuke memang dari makasih te kotosyolo. Ternyata imundri talena pale fasolani. Bismillahirrahmanirrahim. Bacaannya ro kanuku limata ro. Kanuku ajeta bismillahirrahmanirrahim. Tutu isi bafosita bismillahirrahmanirrahim. Tapi tak baca tasir dia. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Baca tasir di saga jumlahna 20 sedi. Aja si tak kada cakor dulu dan ustaz. Taruh ni ubaca. Fuang ubaca bismillah ke 20 si di 10 5 ku 10 je ku sisa posiku. Matindo na jolo pun. Ade na cocok ko makwe to makurasare. Kok coba mulai dari situ. Engka toga tau madari makut tu matindro matana. Kato tu tau madari resa pa matindro matana. Nareko to lewu ibaca innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Assalawani Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tanan ni aja na tasada. Afa kong katau na mo baca-baca aga ta baca, ya kuma bicara tau ta sambungi, de itu le matindro tu. Itu naro biasa ko to melo matindro anu denan kan fikiri ki manang. Hura ni ibaca la ilaha illallah. Angka si keluarga mak ganggu. Ulawak baru na pakai mbok yanu. Harus tengah itu nasa maliulawan, nasa masempo-sempo je itu ulawan, ko pare-pare, nasa namo kusinjay masempo to, dia nagaga. Sehingga karena godaan syaitan seperti ini, maka tidak diakhiri dengan kalimat la ilaha illallah. Aga na kejadian, tasaddi. Ya kodena maka si fanguju-fangujungang matinro, napa dena to fasaddi, aga na kejadian. Tak biasa ka mapakoroto, fasaddi minadena oto. Makanya, guru ilali mati becu, insyaallah maca toki mati lupa. Jepiwi. Biasakan nyaleta sebelum tidur akhiri kalimat kita dengan kalimat Allah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tomatoku yang mana? Aga je penting na ya guri fadi sengang. Nomor sidi. Ye bu waye machinong. Machino ye waye pa to? Machinong ye. Na pojimana te ye waye. Tapi koyalengi racu si tati ang kagalo minum.
Magi dege kalau minum. Nasaba si tamangan ni racun. Mapakoton itu atutungan. Pak disenget tapake. Jakam mana bela. Agagatta miliar. Agagatta ratusan juta. Nasaba angka kalasi cedek 50 misal buisaro. Hak na tahu yala telu sebu. Itu bisa merusak yang banyak. Itu hati-hati. Upakolingi memang. Waye macinong. Waye mapacing. Koi fatatiki racu si tati de galo minum. Pak magi. Siata makangi. Si tamangangi racungi. Waram parat tak mapacingi. Ajak lalu tamilo cerefe-cerefei. Kalau siang kita we. Saro nikmatu 50 sabu. Ye mana na tumatu wad di cerefei mana ngi waram parat tasisay. Paparingarani ko idi. Pangkatoto tau ye na jama majana sadi ko dega kalasi-kalasi tacede na. Katuto. Asal ngan kana jama na sade jega sanin na ustas falong ko dega kalasi-kalasi tacede. Ko to sirna sa sumangat na aja tafa biasa lita mapakoy. Itu ilmu itu. Hati-hati. Nomor 2. Ye wa yebu. Ye ko ifasidap pe we aki pada mafaci. Tak coba-coba nih pasti depe waki. Pada mafaci. Tapi kotannya Pak bisa ngifake masih sakit. Ye ko wayaki tainung masih sakit. Pada mafaci. Tapi dek gaga wad di pasilengan ni. Wad dinna yenu sibadena kecuali ilmu. Aga batuan na. Ye ko wayaki ustaz. Ko otoy monro. Itu si ko way renu. Ko baboy monro. Aja na tak balik. Apa ye ko ini menu ngiwayaki Napa otoy. Waye yaleng minyak aki kotoy masolang otoy ini masolat to. Itulah pentingnya ilmu. Ya? Termasuk ibu bapak hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada hadis Nabi ta. Mutu qabla an tamutu. Pak guru ngangi alemu mati sebelum mati tungat-tungat. Ternyata namo pali amate ngangi lo to ya guru. Ada cara tak mak guru amate ngangi. Nomor sidi. Coba-coba macaming ricamil lebay. Taita ya letak korilalang. Oh, komapako kak ko saliwa makuturi lalang. Komapako kak ko saliwa makuturi lalang. Ternyata maknanya adalah kematian kita tidak jauh dari kebiasaan kita waktu hidup. Jadi milo dampak aku dari di mana? Yaitu amat tengat tak dek nama bela foleri kebiasaan tak. Di ngaman ni ranung-ranungkan niya leta aga kabiasa aku makukewe. Rubah-rubah ni kuan usala tuli jama. Apalagi perita na li matua-tua faja ini je. Sudah nih masigi man nilo yon rang. Sikiri man nilo ibaca. Nasihat maniri anak iparalu yarahkan. Aja na to manulak da kolino. Mabela ni yak bokori macawit niya ngoloy. Katongas sa to fini matua fini fasasang. Fini matua fini macicing. Ini bangun. Ang katuto yoro na mo, tiap pangyawang ito. Nang kamoy balo ko pasay talusa mo si sape. Ko tamilo mapikir ito, yamana ro penre kitensi. Apa anu wat di mo fa ifu de cengi de nanuli madece. Pak magi mafonco pikirange de ge pak disenangi. Kereba na kututu. Jadi saya berharap kepada kita semua yang hadir di sini. Coba kita renung-renungkan ini. Ada kebiasaan aku makukuy. Nah sabab magi amat ingat tak tidak jauh dari itu. Dia nama bela. Engkan reguru tak kuju pandang. Selama tu an reguru tak dena kena alfa baca yasin. Asoso na baca yasin. Asoso na baca yasin. Sisan na ipa madangi. Angka murid na bacangi yasin. Mana kasalah baca murid to madangi patuju ngangi bacana. Bayangkan itu. Kenapa? Apa yero terbiasa? Angka matota waktu nama ada tuli macucu. Itane keluarga na magi tuli macucu ya na sama ko memang waktu na seha na foji mala fa na tahu dini law. Na foji mala kalau kuna tahu dini law. Ya mega. Hati-hati. Kebiasaan kita itu akan menjadi akhir hayat kita. Na yero na bitta pura na pangolo kupu ngala taala. Ipuang. Wadi gejero fadina sakartul mo ya nampaway. Itu ucapan Nabi itu. Ipuang. Wadi gayro fadina sakartul mo ya nampaway. Aja na umakum paway. Maka de fungalatale Muhammad.
Itu umakmu, apa taruh na urus wali na kumakasi-kasing ampe na makanja teo mati na tapi na masalah ampe na barati na Pak Guru na mati masalah. Jadi wad ngaman nih, ini nasihat pertama. Mutu kebalaan tak mutu Pak Gurunya letak mati sebelum mati tonga-tonga. Dengan cara bagaimana? Pak biasa letak deceng, Pak biasa letak kebaikan supaya kita diakhiri juga dengan kebaikan. Saya mau begini. Irule garo kira-kira. Narek ko to bunga siruntuk, dega bunga ibahas sa gadina deceng irule. Lagi nama dodong. Irule. Insyaallah. Wih, nyaman na pag ako to bunga siruntuk sapo. Magamuha to tahaju Coba-coba gari, coba-coba. Coba-coba, tulit ta sadi. Ay ragoy. Coba-coba. Insyaallah. Usaha ka gere ko bunga siruntuk dega ga famulang ipo sa ngani na deceng. Sapo aga di sana katobay waktu na sa Jumaro. Itu na. Aga na kejadian. Si janci ki siruntuk dosa lo ibahas. Si sana to siruntuk do mapamula siruntuk dosa. Gangkana masalah dosa to dosa pa siruntuk ki dosa to pasaraki. Aga na kumakoy atutungan. Tapi coba gerek zaman na yek ko deceng nasabari to siruntuk dece to pasaraki. We nyama pa ko to bunga siruntuk we ngaji we anu cek deh ngaji makasih tu kafa ko haji kita to makanja mak bicara aja na to mako sarala da ko tahu mana na contoh ye ngaji we alhamdulillah tama di waktu sempajang mas sempajang loro to mana kan kopi ke tumapa fi contoh ye. Enaknya itu ketemunya dibahas kebaikan. Coba. Jadi, biasakan nyale tak deceng. Insya Allah, na capuri toki matu deceng. Saya kasih kita amalan sedikit ya. Iro kofura ki mas sempajang. Kofura ki mas sempajang. Meloka sarekwam mangi. Ajak nesale onros sempajata sebelum ilo duaki. Aminasaki supaya siruntuk sampajang berikutnya. Kau tahu mas sampajang. Jadi aja tasalay ya ronrota aja tasalay. Sebelum elo dua ki tanafodo to sehat to siruntuk si sampajang berikutnya. Contoh, tohura mas sampajang subuh puang aleng nga adisik disingang tanafodo rate sampajang loro. Puang aleng nga adisik disingang tanafodo rate sampajang asara. Sekarang, kofura ki mas sapaja subuh, ang kagajami kito mo fitate sapul. Ang kagajami kito mo fitate asera. Nigi to madampe mapakwe, fole mati-matina, berarti malalang ngirusunga na fole decesi di ka deceng selanjutnya. Yenariasa na capuri dece. Minasa. Akata, makanya kong ka dece pura tajama, yero tam minasa, tanafodo siruntu ka dece pada-padai. Tapahawasan itu? Aminasa ki bara runtuk DC pada. Jadi itu kok pura pigo DC dia dia lah kebanggaan. Biasa tuh tadi ngapalan na tuh. Kato wita to kufure mas sampaja tulina poda mana tay. Pura na ya mata haju. Pura na mas sampaja toba maposasanin Kamis ka hati-hati. Takutnya kau riak hangus itu pahalanya itu. Itu kok pura pigo DC ki pasti sumpungi si runtuk DC pada aja tuli banggakan nih. Man rasa-rasa mami itu madari jame degi sorosa segadina. Asa sekali kenapa? Karena Allah tidak senang dengan hamba yang seperti itu. Kecuali yang ngite samanga. Tiga saya ngite samanga. Sapo aja mubata mapuasa ke hesyaton yung muruku. Saning kami semua kak mapuasa dito ng kawalasa. Ya ngite samanga asan negero. Ini koi banggakan ngali maka wah egana mo toko beru ya bapak sampaja sunnah itu baru tidak boleh. Jadi pertama, Pak biasa letak deceng, sarekwam mengina capuri toki deceng. Nomor 2, mutu kebalaan tamutu na sagi to pandritai, ipakanjaki sempajange. Na iya to pakasingi sempajanna, berarti na Pak Guru alena mati. Tadampang nga ka, itu ko to mas sempajang, Pak Guru ale lisu. Pak Guru ale lele. Bayangkan, kasyaki mas sampaja lalo sa sisiwan ni.
Palicede we kalima. Palicede we kalima. Ilate lisu. Ilate lisu. Jadi angka nang kamatu na tulisu tongang, de na maran jinga lisuangi. Magi aswan yu fa guro le kulisu. Yemitu na maran gite ma golo, ya kode nang kanalatiha. Asalang angka tau melo ma golo na de nang kanalatiha aja mu coba-coba follow gitu. Makanya maka dia pelatih latihan mano cek dek ketue. Entu madari tahu salah-salah ya kode fa nang kanalatiha mataru-taru tama. Nigi tahu deni sama be pajak lal mu coba-coba be pangi tahu. Mako jatarigu mi. Haga betuan termasuk aja lal mu coba-coba mulai amaten kode nang kamak guru. Salah satunya adalah sempajang. Aga betuan na bicaraku ibu bapak. Ibu aga je bicara pali halusu kong katomati ko kampota. Lele famase na. Telolo. Kama kedeki biasa telolo mate yanu. Kama uniero. Telolo mate yanu. Angka tu biasa telolo lele famase na yanu. Lele famase na. Yero lele famase na itulah bahasa paling halus. Kung katomate lele famase na. Pure ke gamin kalinga telolo na sa lele famase na nyarana yanu. Lele famase na bemi. Mag di na si kanangang. Apa dia nak kena fak guru lele alenero. Tapi rufa tahu mi cocok ya kade lele famase na magi nasaba topak gurungi mitu alena lele misalnya alelengan. Makanya ya kade lele famase. Makanya ipakanjaki sampajange. Naiya Thomas sampajange berarti na fak guru alena lo lele makasing alelengan. Tabe engkau tu biasa bicara mapakui. Menyamang. Menyamalad. Si bawa liwat nyaman na. Pasal tengkali ngero. Menyamang. Menyamalad. Si baliwat nyaman na. Telu bicara. Fada-fada yang kalinga. Tapi makna na beda. Ayat sa menyamang. Yasangnya menyamang urusan fisik. Tomadakan ang kayo sa menum. Tomaluho ng kaysa manre. Manyama kata sa di ko mapakaro. Weh, nyama pagkasadi ko tomadakan ng kaysa menum. Yang kedua, ang kayasa manyamalad urusan perasaan. Kong kayo rusu na dega fahalangi. Kong ka urusang na dega fahalangi. Contoh, tomelo makbalutana. Na yero tomelo ilok kaye, langsung nalitanata. Namo din na fanre, kita masoto ni. Itu urusan perasaan. Biasa tuan kata mapabot ito, ang kata mapabot mapamulan nono undangan ni, letu acara, weh, kalau sama malapu lu, lengi fikiri kita salah saya acara masa apa pinadi, isuro lo mandre na sama sona salah saya acara, pak magi maso di papina dina, maso di perasaan na, jadi kumaka dia manyamang urusan fisik, tapi kumaka dia manyamalada urusan perasaan, tapi kumaka dia liwatnya menang. Penggabungan antara perasaan dengan fisik ini riasa kejiwaan. Ada yasan. Hati-hati dengan jiwa kita. Apa angkat tu yasa rumah sakit jiwa? Ya na masalah tahu mani jiwana rumah sakit jiwa non. Itu kejiwaan itu. Aga betuan na bicara. Makanya dia bicarana. Liwatnya mana? Ayah seliwatnya mana? Biasa tu bengkalinga tomatoy malacu-lacu ada to. Bay liwat sa di nyaman. Magi memang ipada sa di komende kalangi. Sama na to boleh langi. Tapi itu adalah ungkapan maka de koliwat nyamange katututuki. Karena nanan ki kalamana den ketolet tu. Maka dia bicara na to pandite. Yang pernah ke langit bahkan melebihi langit adalah Nabi Muhammad. Aga na tarima. Sempajang. Makanya tanah itu pura sampajang. Maka tasadi pura sampajang. Liwat nyaman na papinadiku. Liwat nyaman na papinadiku. Makanya niga tau pura sampajang. Ta coba-coba tanah. Maka tasadi pura sampajang ngamurin. Liwat nyaman na papinadiku. Letuk maku kwewe defa ng kaweng kalinga tau itanay. Maka mo sa di pura sampajang. Tatamba misat dila sa uruku pura sampajang.
Degan. Asal selesai tema sempajang, jawabannya sama. Liwat nyaman na papinadiko. Jadi niga tahu liwat nyaman na papinadina, berarti orang itu sholatnya bagus. Jadi pertama, Pak biasa letak deceng. Nomor 2, pakanjaki sempajata. Ifa guru tole mati. Selanjutnya, yeko idi cacce decengi wat dimo yuraga. Tapi ko decengi na macacca kwidi loki maga. Yeko idi cacce decengi wat dimo yuraga. Tapi yeko decengi na macacca loki maga tasadi. Contoh, biasa da tukong kana dece na jama tawe tappa makome makalalaiki. Macarama tawe to medde. Mangaji tawe to kanana-nana. Mas sampajang ito kopau-pau. Idi macaca ko decenge rawat itu, macaca mo itu. Tapi upana decenge na macaca mo maga bate musapa de tonan kana hitaki. Contoh, biasa tuh ang katau melo masara nyawana si batubuna. Manang kaje na fala mana ngasan na puna. Apuku iye. Apuku iye. Apuku iye. Apuku. Nataputa siri-siri dia sana. Tapi la ilaha illallah dan ulit tapui. Pikiri kere. Magi nang ka manas say tapuasan na po eh. Manas say tapuasan na manito eh. Manas say tapuasan na naay. Tapi la ilaha illallah dan ulit tapuy. Magi. Ternyata waktu na tu na cacalada di chingi. Si sana mati di chingi na macacak walena. Makanya itu kay faringarani ki aja lalo takan nana-nana. Iko defa palit tamilo jama yang makobawan ni. Katututo tapatan ring ang ngati milo yolo. Asam pajak kaya muri na sangalemu na muruso. Biasang kamu karo di pa ima. Aja na ya muruso. Katui ko tamu na masampajang 5 miyari galumu. Ya dito nang kawas sampajang 3 heto galuku. Oh taniti tajang. Iko dia papale tule mas sampajang amak ko bawan ni yoro tapo sukuru ka nala di chena paring kalingi moto ka tena seha. Aja lalu tu 5 bali-bali. Kung kay fodangi tapo siaga ni mega ni fadjewan rin ay baka je fadjagi bicara. Tuli miro na lapatoka fadjewe na jinama ko fadji mo malasa. Coba jadi hati-hati. Yeko ini cacce de cenge wat di mo yuraga tapi yeko de cenge na macacca meloki. Maka itu saya ingatkan itu. Maka nomor sidi ajak lalo na salaiki ago nange to nang malas si paringarang. Nomor 2 agero bujut temeti padi sengang. Nomor 3 ajak na salaiki lampu tepat de. Agero lampu de nang kana de. Tepo yang rangi tau ikupuang. Ri tengah na fatange angka lampu. Aga betul na bicara. Yero lampu na suloiki. Gangkana irita tanya anuku ye. Anuku ye. Agagaku ye. Angke tapoy manca jisulo. Gangkan iris sa pasilinga tanya tega tanya hata tega nukta. Tapi namoto ko kitangana matan nasoy. Ko degaga lampu tak namo na itamata. Tapi degaga lampu tapat deta namo tan nagagata yala to. Pak magay, tanya to lampu mapanasa. Tanya to matasoy mapanasa aga na itamata. Tapi yero lampu tapat de dega kwatita. Agero tau en rangi tapo ikubuang. Tadampo nga kapa, mega tau maku kewe. Lap bimitaw iko CCTV na tokoy. Tapi de na mitaw ko CCTV na puang. Ato? De memang na melo male gagana tekong ka CCTV marakang. Coba gari, weh ke CCTV, masa gimelo malah. Jadi mega tau lap bimitaw iko CCTV na tolinoy, tapi dia na mitaw ko CCTV na puang. Si sana jok ke magalo, namutan niyo tina na tabato. Namutan niya way na galun na nalaman na to. Magi, apa dega CCTV ko galungi. Na makanya nabi ta ittaqillah haitsu ma kunta itaw ko kupuang ke ko monro. Tete ki monro. To nga gerwasan nge. Mega to lab bimitaw ko CCTV na ko hot kamera ita video na mito ko CCTV na puang. To nga gawasan nge. Aga. Magati to na jawab. Apa iya mega? Makanya aja nasaleki.
lampu tuliang kayro. Pai aga guna na mega jumlah na ya ko din halala aja. De naga choy itu tarong wija-wijata na de fagaga tau mati tamanri. Yemi tu mega tau ciami manri. De kaga makadet. Apalagi ko to si bola manang si kampo mana to matapo awe na desa to masisa ko tunrung. Makanya ini penting. Iman dan takwa dijaga. Anata sowani keke waliki pado nga cede na. Komelo dua ki ilau yero. Rabbi habali minas solihin. Ilau ki kupuangi. Aga yelau anak kita jadi anak yang soleh. Yero Nabi Ibrahim, sejarah Nabi Ibrahim to. Anak aga nilau anak soleh. Tanya anak maca. Tanya anak sogi. Tanya to anak gerta. Apa lo yaga maca ko dina soleh. Yana tu mega maca na dina soleh. Alena bana sa maca bele mana tahu. Lo yaga magarta na dina soleh. Magi magarta tapana tapi maja timu-timu ko benena. Mafidar ko keluargana. Magarta tapi tidak soleh. Lo yaga sogi na dina soleh. Na pandangin ti tahu. Tapi makasih ko sogi tayo na soleh. Makanja tahu na rekong kafa di sengana na soleh. Makanja tahu kong kafa di sengana na soleh. Tapi namo dega gerta, namo dega macangang, namo dega ada aga. Ang penting dia soleh, mudahlah lupu itu. Maka itu yang diminta Nabi Ibrahim. Rabbi habali minas soleh. Pancajinga ke anakku anak soleh. Tanra na toro anak soleh. Di semua waktu naligere Nabi Ismail. Waktu naligere to. Di semero ligere nyawa yaro. Inni arafil manam anni azbahuka fanzur maza tara. Wita ko rinipikun au gere ko. Akada Nabi Ismail if'al ma tu'maru. Dia na mega papibalin na lakukan. Nasabat soleh ito. Bicene macay. Aga nasang. Aja na ya jolo ambo idi na yolo pa matoni idi. Malolo ka iya. Malampi mo pa perjalanan ako. Aro? Seandainya misal kasogi. Aja na ya jolo ambo. Sapa mo ka tukutu ito ho. Manu yapa maling idui. Yang penting alin igere. Tapi tahu soleh. Nyawa taruhannya. Maka dia rela pertaruhkan nyawanya. Agar. Cuma tidak cukup hanya itu. Huran yilo soleh na anak ta. Ufasa ki fakyasa ilo kupuangi. Bara iro ampe kido masalata. Dia nanon nori bijata. Ilo itu ya pak. Aga cara na ipuang. Aja lalo tafanonoro ka ampe kido masalah ku riwijawijaku. Cukup ya nampawe pun. Adam pengekap. Ingarangi. Tak dena kalukui. Dek nama boleh telefon na. Maaga sifat na tamato. Ya tamato tu letek wana na. Maka ilau ya. Puang. Ampe kido masalah ku aja lalo nanon riwijawijaku. Makanya kohura ilau akasingan anak-anak Rabbi habali minas solihin. Ilau toi. Puang ajak nanono ampe kido masalah ku riwijawijaku. Ini tuh biasa kau tahu, iterima safak dongan lah. Puat tanah fodo manca di fas sampajang anakku. Alhamdulillah fas sampaja sana na cuma maraja falla mi. Magi na maraja falla pak maraja falla tu ambo na. Cede-cede maranaka sih, cede-cede masusa sih. Oh, nono sifat maraja fallana tamateri anakna. Puat tanah fodo maca mengaji anakku. Alhamdulillah maca sama ngaji anakna. Cuma mananna mi. Magi na mananna tindo na. Oh lete sifat nanak nindok dari wijana. Pentingnya memohon kepada Allah. Akhlak buruk kita tidak turun sama keturunan kita. Aga na kajadi ako makade tahu tomatoan namo fariolo. Niga nana yara na sa ano namo fariolo. Riolo fa na riolo. Ay jangan. Maka kasing minimal iko salakedo tomatoy. Wat ding itat ding rumah kadawing katunga surya sa puang. Tamatuan na taibati tapi anak na alhamdulillah. Itulah yasan anak pasikit berita madeci. Maka ada doa lagi. Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min zurriyati rabbana wa taqabbal doa. Itu doa Nabi Ibrahim. Puang pancajinga ka aleku, anakku, cucuku, seluruh keturunanku fasempajang. Insya Allah, ya kosalemuki keturunan fas sampajang. Dia masih sakit lola kulino. Bahkan mau mati ki, mau deki gaga. Salama fas sampajang mi anata, fangajimi anata. Insya Allah, dia nama rejing anata lola. Duan rufa na jama tamatoy,
duan rufa na jaman anae madece kehidupata. Nomor sidi asal fasam pajami anae, nomor dua macami mengaji aman nih. Tomatoy ada tugas nah nomor sidi elo doangan ya anata, nomor dua asidak-sidakkan ya anata khususkan untuk anak kita. Itu bagus sih. Sarekwamangi ko kampung yewe penghormatan kita dengan Al-Quran bagus. Beru, Langa, Tosulo, rata-rata di bagian sini mega fakafal Al-Quran. Bukan mero biasanya fakafal Al-Quran luar biasa. Jadi melo ka hargai lali Al-Quran. Kota hargai Al-Quran, tafakalab Al-Quran, maka kampung itu selalu bercahaya. Aja lalo na tofada korma bela. Biasa gajeng ka tau kue mate ingajingan, kamu kue ingajingan mo to, alhamdulillah. Cuma ang kami biasa lo falam puraki ada pangakana. Manang kaji ijam pu anak pangaji oto dega kalampa ni fake. Biasa kamu pakarodi? Wih. Manang kadega kalampa ni fake na koran ngero tajampu. Wih. Oh mega nala. Magani kubuannya anak natisidi. Aja nih roh patoka maka mega ya tanne ya roh penghargaan kita ke Al-Quran. Artis semujampu oto alfar mufaki. Mufabani ko hotel soli. Anak pangaji mujampu munoko jolo napa musuro lisu. Maka je mapa ko kiro. Ya lesi matu ampolo di sekade ikhlas mugi je maling yari gana di. Maka je mapa ko la di kiro ko Quran. Akuran ya tuh minimal hargai dia, muliakan dia. Jadi komelo ki jampu-jampu ya roto ke si oto-otong ke kalampa na barak masumanga irita. Awe, mohon maaf si lolo natona na fake malurang iti. Na fake si jampu anak fakafala akuran, tegi mo no panghargata ko akuran. Alhamdulillah dito pag ako kampot ta. Alhamdulillah. Napi ufau kama na matu kejadian ni. Coba. Nigi top pakalan biar Quran na puangi, maka kampung itu akan bercahaya. Kampung itu bercahaya. Insyaallah, aku kok koyama. Ina ruang pe mega fakafala aku karena dia harga Al-Quran. Dia harga Al-Quran. Selanjutnya, maperinga ratoma engkau mau faga barasanjo ke barasanjo mobi. Alhamdulillah. Faima na kafa ngalena di Faima. Ya roba aja senga di Faima kong kadupai ki mak barasanji. Fakado jolo. Kaya lomuko gomeng kalinga ka to de. Teng kalinga muka ka to de. Ako loki meng kalinga ka lau ka. Ko de ko banu baca. Pada wito pak ko karo de mo to meng kalinga lebih ko ka baradina wan rasa-rasa. Ko baca na mi mak po yumi lomo mi taka mak baca. Tapi komen kalinya oke. Barasanji itu bentuk salawat kita kepada Nabi. Barakaki bolata nasabak salawat. Mapamula famula de mana kami kalinga fa imang alangka kalalena mak barasanji te yasa makaroke te yawa. Aga na ko mapakewe. Nalomi ido-adongi salama boleh. Mana kaji makola dekir. Tadi kesifa imang wa barasa sallallahu alaihi wasallam ya kapukon alai mana mani na urusu. Ibaca nga fa doa nga Allahumma ya basital yadaini bil atiyah. Iko ibaca nga ni fa doa nga kami ni. Amin. Amin. Ko dia boleh tak kami tenang ki amek ko ki. Ibaca nga fa doa nga Allahumma ya basital yadaini bil atiyah. Ya konyong duro ala ko duro. Akonyong duro. Ang kani kasi fa imang Allahumma ya basital yad katusile na duro si bakonyong. Nalisa na yero yelo duangan yero baraka na bolata. Coba. Termasuk juga di masjid. Tabe. Yero ko masjid kagang ka jene keto. Apa ringan ramaya. Yaitu situngan na kotolo jok ka masjid mas sempajak berejama ajene memang ni ko boleh. Magine suruh ki majene ko boleh supaya terunti fadilana melangkahkan kaki
kaki kanan menaikkan derajat, melangkahkan kaki kiri itu menggugurkan dosa. Kok kopi masih gemak jene dia na taruntur fadilai. Error barakan error. Bapak-bapak, ibu-ibu, baik lebih ni si Jang. Ayo metal ada nih, lebih si Jang. Jadi nomor sidi ade fadi bola. Ajak nasaleki ya sange to nangam malasi. Paringarangi. Pakanjaki paringarat. Waleki jele cede kisi-kisi na pakai. Ajak lalo tuli makada. Pikuje cara talo maringaran na de nang kanirita. Dah? Itu biasa tuh bang kebahasero. Aga je lo yingar ada den kanirita. De nasuruh ki puangi mitai. Nasuruh mi puangi mirnirangi. Aga carana. Ye ko marasa ki makada de na wadi ngujama ye anu sala ye maringarani itu. Maringarani itu. Itu bah sederhana na. Asal tuli terarahmu ye ro de na wadi wita ye. De na wadi wengkali itu sudah ciri-ciri mengingat Allah itu. Apa magi de tandanya nafas sifat itu. Tandanya cinna ifake fungala taala apa iya mato mapasaro, iya mato mapabangkero, iya mato mapedisi, iya mato mapalas funge mana iya ko mapakromo bahasa tak to makanja peringarana. Walengi kisi-kisi na cede. Ya pakanja ki paring kalingan na napano ho ye. Napano ho. Agero tabe. Yetu na rekomelo imalam puang tarime fa dongata. Melo ipuang malam tarime fa dongata. Ye koyoliki alamaki kedo. Aja tapa matu-matu. Contoh. Iya si Bapak Gafur. Pak Gafur podaki asal magati jauh ke kwewe. Iya ada tuh. Berarti tahu mafato sana. Jadi angka nang kamatu na perlu ko ya ero pasti malam waleng. Itu gambarannya itu. Kenapa doa kita terkadang tidak Allah terima? Apa ya pani sapa poni ko ya perluangi? Ya pani sapa poni ko tomasesa. Jadi itu komelo ki malam terima fa dongata aja tafa matu-matu. Tega ya sengaja tafa matu-matu. Komoni masige agang kauleta sebelum moni masige siap-siap memang di kedo memang di magati itu sebagai bentuk penghambaan kita kepadanya. Jadi kongka nama tu ilau amang nama kademeto aya iya kana abudu wa iya kana stain ini biyon remasum papon ini to biyon remarilau aga betuan aja lalu mak bicara farilau di kuega kosompamu di nama kanja. Pakanja kibani sompata napata tuttu fariluata angka tau fariluana mi dikuega napa dia nama kanja sompana piku carana nama akademi fa bukana iya kana budu wa iya kana stain pakanja ki sompata nei napa pakasing fariluata contoh iya si bakandai wa kasih seka jadi malam mak apa si sekali na gampang tanda lokajo kalanga macina kamande falakko bandi bah bandi, we burak ini, bahkan dah tajan nak, sisana letuk angkat tu, magi sisaka, jadi mah gampang ago lo welo, tapi kau dia sisa ngalena, kanda lo kalau langai hejok kan, malufu kak dia urusan, nah dia tu sisang, makoton itu ini si bapuangnya bahasa sederhananya. Sakarupa milo-milo na din istakupungi. Piko carana. Mufo mana na din musisa po. Makanya, sampayannya sebenarnya itu bentuk bahwa kita manusia lemah. Melo doa ki epo ngale nga mapakui. Na ni sapuangi maka na dewa na si coco ukabul ka kupa dongemu. Allah tahu. Contoh, anak SD, anak TK, ifo isaya mana ko anak TK to? Ifo jimanang. Onri fojina na teke namun ini masih sekolah to nataru. Coba nih gere. Anak TK sayang, anak TK foji tapi komilo HP iPhone ya lega. Padahal saya ro. Magi na din ya leg di panarati watuna na. Mapakoto ni tufa dongengi. Milau ki oto puang tegi je oto de panalaku puang oto pak sadangkan apa ko motor sombon no.
Aja sana jolo mangoto. Ipo ngalanga bola, nanapo ko dito macicil bola na mulo mo gili dito. Loki na salamaka puangi, berarti engkau belum pantas dengan doamu, tunggu doamu dipersiapkan untuk mentalmu. Kato biasa yero desa ketonga gadega. Kabiasa yero makun re sogi mega gagana. Wih gapagagana. Wih gapagagana. Si di mana dia napun kasi. Dia pagalakay na. Oh gag. Mau sih. Wih kamana na jing kamana na. Maki. Jok kani makutan na ustaz. Aga na kasi gaw ko yewe. Kamana wapun na ye. Furamana di boti siletik ko ya manidipay. Aga na kasi kajadian ko. Yewing kamana maka de papa guru na. Ang kamutu ka pawaram-paramu sapo enre ko umroh mulo doang. O enre ko sapo bay tulay mulo doang. Nasang okay. Way mapamula mastor dui. Itaruro na po ipuang. Boti po boti. Boti po boti. O ko na boti batin ako. Mapamula mastor dui ipu alo kamalakay walo kamalakay. O kamalak. Mapamula mastor di ero itaruro ba na po? Menre pasawa palo kamalaki palo kamal palo kaboti lo lutu yero 10 sen di jalan bilo palo kaboti nonno pole pasawa lo kaboti fokona siang aso mono tanah mafacing taruro banilo lo kaboti fa yero fa gurung li su kampon na napitan lungas somonro na tua asomaling na toa asumaling sampa manana aga panana po lengi wilaw lengi pole milaw ka kasi lakay manang kasumali takap. Aga salaku puang, aga kekurangan na fadongan ko. Ternyata Allah Maha Tahu. Natoa ya sumaling karena itu jembatan menuju jodohnya. Irawa ko rumah sakit, ternyata ang kadoktor di pagabenena. Latu nakaro, ternyata doktor ipojiri. Siale doktor gara-gara aga fura na to asumaling. Ya aja lalu kita coba-coba ya. Kamu tafa guru si keluarga ta maka dia pernah boti coba-coba patawagan ya semua alim sumaling. Bu pandra saika tuh. Aga batuan nah. Kalau ada yang terjadi bisa jadi Allah menjembatani kita bertemu dengan doa kita. Sebagai jembatannya. Aja lalu ku kenanan. Nah, cuma gambarannya begini. Fazkuruni azkurukum. Maka dia puangnya ingaranga wingaratok. Aga batuan na bicara. Sabah lupa aja kana ya. Ingaranga wingaratok. Aga batuan na bicara. Nigi itu puangnya na poji mingarang. Ingarala. Madi kondisita. Iko mapakoro bateta kondisita mingarang ni puangnya ada di kondisita kot mapakoto tu matu batena puangnya pala. Contoh. Yenang katau waktu na masagena na tuli maringarang itambay nga to sagenengan na. Itambay nga sa ganun. Yan ang kataw, watun na masagay na natuli maringarak, itambay nga sa ganun. Apa mapakoro bate na maringarak, kupuang kung masagay na sagay na, makanja-kanja bate na, mingara nga, alisisang Apa upoji, napoji po, mingara. Tapi yan ang kataw, pa nasapay po, kung masesay, itambay nga to sesa. Yan ang kataw, pa na maringarak, kung mafari, itambay nga fari. Apa makasi-kasi paringaran na, kung mafari. Tambah nga sisa ni pari, apa manya-manya maringara, koma pari. Itu gambarannya, itu mengingat Allah. Ini mana? Makanya, masa genata, ingaran ni puang ibarat na tambah nga kisa genata. Yan ang kataw, yan pa nasapa, puang koma sesay, aja tahera itu tahu itu li tambah nga sesa. Apa itu puang na foji mi ingara. Magi kondisi na atan na mingarang ipuang mapakututu batin na puang impala. Apa ko makasingi sesana makanjati faringarana ko manyame nga tutungan na makanjati faringarana. Tambay nga nyamat tambay nga sesa. Idi mani lo kita tambay nga ngaga. Nyamat to makanya manyama kingarang ipuang. Terakhir aja lalo na saleki bokot tamawari. Age ro bokot tamawari. Amala madeci. Amala madeci. Ado batuan na amala madeci. Dito gagi isoro sa kotomate, sampajang, sidagka, puasa, bicara-bicara deci. Ya betul. Dia lain. Makanya mulai hari ini kita semua akan seperti beliau almarhum. Tega launa. Tataki mapakumana rumatu. Mau kikilat tu. Makanya ilo doaki
Tanah fodo pada nacapuri ki deceng. Amin. Ya. Ibu-ibu, yero yana. Pemilo dua kak biasa tuh foiro. Puang. Kalau ki male nyawaku matengah ka macarama. Lo ya puang kalau ki male nyawaku matengah ka macarama. Tapi aja sana jolo yele puang mau faliso. Aga batuan na bicara ilero supaya mage supaya yakurage ale tungkat deceng ijamay. Tanah fodo yero manca capur. To yang masih itu ngeki. Nareko angka tau na capuri deceng kana to. We nyama pagi te matangan masampaja te na mati. We matangan mangaji te na mati. Allahu akbar. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat. Kesimpulan na bicara ta hilal na yewe asuma barakae lo ni mai na ifada isadari aleta. Lo ni mai fada angkaki tumaningi madeceng aleta. Tingara madecengi ibu bapak mati watakali mati rampe-rampe buruk watakali tak koyawana tanah aja lalu tafa buruk rampe-rampe tak daripada tarwata ya kong kalau bila na lebih baik idi na curita jatau daripada itu lele curita jana tau ya kong kalau bila na lebih baik idi na kala syatau daripada tikala syangi pada tarwata ancaji kita kesing ancaji kita kanja yang pada hakikatnya tuda kiriasak barakengi mutaturi lampu mau pangkau keng ria ada tongang ni doko isang panjang lebih baik na fakariawa ada tongang daripada melok na fenri ada balik aga batuan na bicaraku idi kay hadiri makukwewe yero dendro fodaki na guru lalo kitu pasti macatoki manyawa apa ko macabami manyawa di tisetu madari tu tanya hak tak yala madari tanya bicara madeceng ifo madari tanya pangko kamalak bijam apa mage sinin na tahu macam mana manyawa tapi dene mana to macam manyawa macatu dari makuana nari tu fale sumadeceng irialeta wadi ngamani isadari ale maka da acapa tak salama tutu amatinga vega toki lollah na dene runtu ya sanya ajalang fa iza ja ajaluhum la yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun oleh karena itu terakhir sekali paringaraku lori anakna almarhumah Yamanang fa dimondrina Yamanang ancajiki anak kebanggaan orang tua ya si harga-harga iki si masih-masih si pakalabi terus terang mega kejadian makukwe tamato sogi namo anak inafas sogi to tapi egana anak sogi napapadi-padi tamatuan tega yasan biasa contoh to tamato sogi molopo bolay namo anak manya-manya begitu bololop angka otokasina tamato namo anak manya-manya otokasina tapi egana mana anak alena misogi dia nafas sogi tamatuan napapadi-padi to ngatamaton oleh karena itu saya biasa bilang nigi to mabusu ko tamatuan na makaleca ina marutu makatani na marunru de muli runtu parumpaja tamamuka kolino tamat bikuayar upana to mabusu ko tamatoy namo siaga masigi tabango namo siaga di tasumbangan bahkan namo wandi kimatahajud maka dia nabita ridallah fi ridal walidain suhtullah fi suhtil walidain na ira nunna puangi tagatu mi ridanuna to de pajajata na iya galina puangi tagatu mi galina to de pajajata aja lalo tafamiti we matana tamatot aja lalo tebu tamatot tak masara majapapina di pak magi yene tu yasanya tamatoa surga malinota ini to jagai lalu rawala terus terang ibu terus terang sande na wat diyalli yasanya tamatoa namo 2 miliar tamatoa aku beli to bicene wat diyalli yasanya tamatoa apa ya kasih becu mo pa na mati tamatoa aku namo siya galito walito kalamana min raka ko bangi alamana gagagaku yang tiba peti fale suga kata batu on rotan rina tu angkat nito sang tamato jadi aja lalo idi wijay ingarangi aga fasana tamato tak biasa tentu semua sama nasihatnya orang tua ke anak-anaknya aja gamelo salah keperluana ingarangi andrimu wana pamasih-masih ko si baka kamu wana itu namo je tu mafat diki ko to si harga-hargamu namo din na siya aga mata ko to si fakalabi mo aga gunana to so gitalang-galang ko to si caca-caca to si panda-pandang ente to si tunay-tunay jangan sampai kita seperti itu insyaallah almarhumah husnul khatimah amin insyaallah keberadaan kita kedatangan kita di tempat ini mudah-mudahan mancaji sahabat nasabari keluarga yang ditinggal sabar sehingga kelak mudah-mudahan di akhirat mampu berkumpul dengan keluarga tercintanya amin ya rabbal alamin terima kasih banyak orang tuaku semua saudara-saudaraku semua, terima kasih banyak. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan. Silap bicara, silap ada-ada, tak dampang kak kong kata salana.
Pengalatalam pala sini nafat pedicetta tanapuno pada salam amana linulatu akhirah. Wabillahi taufik wassa'adah. Wallahul muafiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.